الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا وهادينا ومهدينا ونورنا ونور أجسادنا ونور أرواحنا ونور حياتنا ونور مماتنا ونور أولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا ونور يميننا ونور قدامنا ونور إسلامنا ونور ربنا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآل بيته وذرياته وأحبائه وعلماء أمته وصلحاء ملته أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه القديم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وصام اللهم صل على سيدنا ومولانا
محمد بعدد من قعد وقام وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكة المقربين دی شب شہ ہر دو سرا تشریف بردہ برسما در ذوق وصل کبریا بلغ العلا بکمالہ حق را بچشم نازنی دیداں شہ دنیا و دین از عرش تا ہفتم زمین کشف الدجا بجمالہ او شد ز نور حق آیا پیدا ز نورش او جہان خلقشن کو تر از بیان حسنت جمیع خصالہ شیدائے الوی او بجا قربانی او جانو جہان از صدق دل اے مومنا صلو علیہ وآلہ درود شریف بلند آواز اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وبارک وسلم علیہ معزز مشائخ عظام وقابل احترام علماء کرام پیارا مسلمان بھائیرو عزیز دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ اللہ رب العزت ذوالجلال والاکرام جی پاک کلام قرآن مجید جی موضوع جے سلسلے میں ہکڑی آیت سگوری اواں پیاری جماعت جے آڈو منہ تلاوت کیا جن جے متعلق تواں جی خدمت میں کچھ گزارشوں عرض کرنیوں آہن دعا فرمایو رب العالمین جل جلالہ امن والو شال پانجے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم جے صدقے منہ گنہگار کے حق بیان کرنے جی توفیق عطا فرمائے ان کھاں بعد یہ بھی دعا کیوں تو رب العالمین شال تواں اساں سبنی بدھن وارن کے حق ہی سچ بدھی اللہ تبارک و تعالی شال حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام جے صدقے ان جے متھاں عمل کرن جی بھی توفیق عطا فرمائے ظہر جے نماز کھاں وٹھی بابرکت محفل شروع جے میں مشائخ عظام و علماء کرام نعت خان حضرات محبوب کریم جا پروانہ پانجے بساط مطابق اواں کے بدھائیندہ رہیا ہن ہن مال ہن ناچیز جو وقت اچیو ماں تہاں جی خدمت میں حاضر تھیس مکھے سعادت نصیب تھی آئے جو ماں ہن بھلاری محفل میں شریک تھیو آیا استاذ العلماء حضرت علامہ و مولانا سائیں مرحوم مغفور محمد صالح سائیں رحمت اللہ تعالی علیہ جو بارو شریفہ ان عالم دین جے ساری زندگی قال اللہ و قال الرسول میں گزاری ان بھلارے شخص یہ یاد میں سند نورس مبارک چو خیرات جی مانی چو بارو شریف چو یہ اجو کو جلسو منعقد تھی رہے ہوا اسائیں تمہاں ان بھلاری محفل میں شریک آئے ہوں اللہ پاک تمہاں اساں سبری جی حاضری قبول فرمائیں دو تمہاں جو اساں جو سبن جو نیک مقصد جے لا آیا ہو مجھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم جن جو ارشاد مبارک ہے الاعمال بالنیات عملاً جو دار و مدار
ثواب ملن یا نہ ملن جو نیت تے آ اہاں جیڑی بھی نیت رکھی آیا ہوں اوڑی تمہاں ثواب جی امید رکھجو جو تو یہ بھی کون ہوں ہے تو جلسن جے اندر وائزن جے اندر سب محبت وارا ہیندا ہن اواں جی اکثریت محبت وارن جی آ پر اواں میں کئی وری جاسوس بھی ہوندا چھا تھا چون چھا تھا کن ڈسی اچو پو وری اسی وری پو تردید کنداسوں سمجھو تھا نا صحیح پر یقیناً ان کے سوال تو کون ملندو وہ بھلی پانچو کم کرے وجن باقی تمام جے نیک ارادے سے نیک محفل میں شریک چاہو مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ تمام جی حاضری قبول فرمائی دو اواں بزرگن بھلارن جے صدقے مجھے بھی حاضری خدا قبول فرمائی دو آیت کریمہ مو تلاوت کیا بلا تاخیر میں پانے موضوع کو شروع کیا بلند آواز سائے کرو دفعہ محبوب کریم تے درود پڑھو تو میں تاں کے ترجمہ بدایا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآلہ وصحابہ وبارک وسلم علیہ یہ روشنی اکھن کا پرے کل تھی سکندی یا ہن کے بند کیو یا ہن کے تھورو ہٹایو اپنے ہکڑو کم کیو دوستو عزیزو مسلمان بھائرو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ امن والو پانے پاک کلام ارشاد فرمایا الذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم ہن آیت سگوری میں اللہ تعالیٰ جی ذات بابرکات بن جماعت جو ذکر خیر فرمائے ہوا ب جماعت آہن جن کے خدا تبارک و تعالیٰ سارا ہے پیو کہڑیوں جماعتوں ہکڑی ہوا جماعت جیکا ہن دنیا کے الوداع کرے چھڑے ہلیا ویا ہن دنیا ماں رخصت تھی ویا خدا تعالیٰ جی ذات بابرکات رکھا بعد میں اچن واری بھی جماعت جی تعریف فرمائی ایک رات ہن دنیا ماں ہلیا ویا بیا وری ان جا بعد میں ہنن جا جائے نشین ہنن جا معتقد ہنن جا مرید متوسلین یا اولاد وغیرہ جے کے بعد میں اچن تھا اللہ تعالیٰ جی ذات بابرکات انہن کے بھی سارائے تو حقیقت میں ظاہری لفظن میں انہن جی تعریف آجے کے بعد میں آیا پر چونکہ ضمنن انہن جو بھی بیان ہے جے کے اگ میں گزری ہویا تاں کرے ماں پا جماعت ہوتے لفظن میں وہاں ڈسندو تو صرف ان جماعت جو بیان آجے کا گزری ویل جماعت کھا پو بھی جماعت آئی ہے حالے تواں کے سمجھ میں گال اچے تھی الائے کان تو کیڑی جماعت گزری وئی اے وہ کیڑا بعد میں آیا سولی گال ہا تہاں جا ابا ڈاڈا نانا اوہاں جا پیر مرشد استاذ درویش بزرگ بھلارا جے کے بھی جہان چھڑے ویا ہانے انہن کھا بعد میں تواسی ہنن جا جائے نشین بیٹھا ہو جے کے بعد میں توی اسی ہنن کھا پو دنیا تے زندہ آئے ہوں ویٹھا آئے ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ جی ذات بابرکات انہن جی بھی تعریف فرمائے چھا جی تعریف الذین جاؤوا من بعدہم انہیں گزر والمومنن صالح بان لکھا بعد میں جے کا قوم آئی اللہ تعالیٰ جی ذات بابرکات فرمائے تو ان کے سارا آیا تو یقولون ربنا اغفر لنا
وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ. اللہ تعالیٰ ہن جی کیڑی تعریف تو کرے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہن جے فعل جی تعریف تو کرے. اللہ تعالیٰ ہن جے عمل جی تعریف تو کرے. او کیڑو فعل ہن جو اللہ تعالیٰ فرمائے تو یقولون دعا تھا گھرن ربنا اغفر لنا، یا اللہ ساکے معاف فرمائے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، ای اساں جے انہاں بھائرن کے بھی معاف فرمائے جے کہ اساں جا بھاور یعنی دینی بھاور ہن دنیا ما اگ میں رخصت کرے ویا. یا اللہ اساں کے بھی معاف کر، پر اساں سا گڈ انہاں کے بھی معاف کر جے کہ اساں کھا اگ میں جہان چھڈے ویا. یعنی پنجے لائے بھی مغفرت گھرن تھا، ای ان سا گڈو گڈ انہن جے لائے بھی مغفرت گھرن تھا جے کہ مومن صالح بانا ایمان سا دنیا چھڈے ویا. ای مزو بھی ان میں آ تے دعا جے ٹائم تے پان کے تو سب کو یاد کرے پر بے کے بھی یاد کجے. قبول بھی وہا دعا تھیندی آ، ای اللہ تعالی جی ذات بابرکات کے گھڑو پسند بھی وہا دعا ہوندی آ. باقی رگو ڈے جلا عام طرح سا مانو چوندا سائیں بولے سامو جلا دعا گرجا، یا اللہ ہن سوالی جا سوال پورا کر، یا اللہ ہن سوالی جا سوال گھائے. الحمدللہ، پر یار تو پانجو پان کے تو شریک کر دعا میں. جیکو پانجے پان کے شریک نہ تو کرے سو محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام جے فرمان مطابق تمام وڈے خیر خا رہجی تو وجے. دعا پانجے لا گھر، پانجے بھاورن لا گھر، مسلمانن جے لا گھر، ایمان وارن جے لا دعا گھر. جے کنے دعا نہ ہے گھرنی تا کافر جے لا نہ ہے گھرنی، منافق جے لا دعا نہ ہے گھرنی، دین جے دشمن جے لا دعا نہ ہے گھرنی. باقی تو جو دینی بھا مسلمان آ ان جے لا دعا کر، پنجے لا کر، عزیزن جے لا کر، پنجے استادن لا کر، مرشدن کریمن جے لا کر. اللہ تعالی جی ذات بابرکات ہا دعا جے میں تو بے کے شریک دعا پان ب شریک تھی دعا سا جلدی قبول فرمائی دعا. مشہور حدیث پاکا پیارے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی پان کریم نے فرمایا ہوا تا عزازیل بدل تھا ڈٹھو تو کون تھا نا نہیں دسیاں تک تھے یا مکھے سجے تو ایڈے بے ملک پر لاڑکانے میں بٹ سجا ویٹھو تو پر پوسو دسیاں تک کڑکانے. دوستو عزیزو مسلمان بھائرو میں عرض پہ کرو اللہ تعالیٰ جو پیارو حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائن تھا مجھے پیارے مٹھے محبوب مصطفیٰ علیہ السلام جو فرمان مبارکہ تا عزازیل یعنی ابلیس اللہ پاک جل جلالہ من والو جے دربار عالیہ میں ان جو وڈو ابتدا میں قرب ہو وجڑا پوی. حضرت علامہ محمود آلوسی رحمت اللہ تعالی نے پانچے تفسیر میں لکھو تا ان خبیثت 6 لکھ سال خدا جے قرب میں عبادت کی ہوئی. 6 لکھ سال. ایکڑے دہاڑے معلم الملکوتا ملائکن کے پڑھائے پیو یہ کچہری میں گال کہیں تک گال بدھی سوا چی کیڑی چی ما اللہ تعالیٰ جے ذات بابرکات جے تقدیر میں لکھل ڈٹھو آ تا ہکڑو ہن مقرب جماعت ما ترجی ویندو. مقربن جے جماعت ما ہکڑو ترجی ویندو. سبنی کے چی خوف ورایو ڈجڑ لگا روڑ لگا سجدن میں کری پیا او استاد وارو کر دعا گھر اللہ تعالیٰ جی ذات بابرکات کے طاقتا جے کرے مہربانی فرمائے اے دعا قبول تھی پوے تو تقدیر کے تبدیل بھی کرے سگے تو اے موجا استاد سہی اثر تو کہ منت کیوں تھا تو دعا گھر سا آمین کیوں تھی ہاں مصیبت ٹرے. مقرب کو ترجی پوے اڑی گالا پیاروں کو ترجی وجے پڑی گالا. ای حقیقت تو آیا تا دعا تقدیر کے رد کر دیا. دعا تقدیر رد کر دیا. مجھا دوست حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ جل لکھو پانچے مشہور معروف تفسیر مظہری میں تا امام ربانی رحمت اللہ علیہ جا صاحب زیادہ پڑھندا لاہور جو ہکڑو بزرگ ہو نہ وٹ حضرت ملا طاہر لاہوری
حضرت امام ربانی رحمت اللہ علیہ پانچے صاحبزادن کے فرمایو بابا منہ آوازے استاد جے پیشانی تے ڈٹھو آ تے لکھو پیو شقیٌ بدبخت. تقدیر میں بھی ڈٹھو آ تے تہاں جے استاد لا لکھو پیو بدبخت. پڑھائے پٹر کہاں جا دو مجدد الفسانی جا خواجہ محمد معصوم جہڑا شخص وڈی ہستی ہو بزرگ انہاں کے پڑھائے تو استاد نہ جو آ پر استاد جو والد ہو چوے شاگرد جو والد ہو چوے امام ربانی تو بابا تہاں جی استاد جی پیشانی تے بھی لکھو پیو بدبخت تقدیر میں بھی لکھو پیو. صاحبزادہ پانجے والد محترم جے قدمن تے کری تھا بون سائیں استاد اساں جو آ استاد پیارا ہوندا ہن استاد اساں نسبت ہوندی آ روحانی تعلق ہوندو آ. مہربانی فرمائے دعا فرمایا اللہ تعالی جی ذات بابرکات اساں جے استاد جے پیشانی تا بدبختی جو داغ بھی دھوئی چھڑے تے تقدیر ماں بھی دھوئی چھڑے. امام ربانی رحمت اللہ علیہ جن فرمائن تھا بابا ترسو مانسا سے چھا تھا دسو پان فرمائن تھا تقدیر بقسمہ ہکڑی تقدیر مبرم بی تقدیر معلق. مبرم انکھے چیبو آ جیکا انتر ہوجے ٹرے ہی نہ آئی معلق انکھے چیبو آ ہے جیکا مشروط ہوجے کہیں نہ کہیں شرط سا صدقو کرے تا ٹری ونے خیرات کرے تا ٹری ونے دعا گھرے تا ٹری ونے ہی کرے تا ٹری ونے ہن پاسے ونے تا ٹری ونے یہ بھی لکھو پیو ہوں دعا جے کرے کو بیمارا انہ جیلا تقدیر میں لکھو پیو آ تا فلانے حکیم جی دوا کھائیں دو تا ٹھیک تھی پاؤں دو. حضرت پیر سے روزے وارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائن تھا سند الملفوظہ شریف میں اچے تھو ایکڑے فقیر چو کہ بلادری موت حیاتی اللہ جے تمیا بیماری تقدیر باللہ جے طرف خوا صحت باللہ جے طرف خوا پوتا جی منا علاج نہ کرا جے. حضرت روزے وارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائن تھا دا علاج مسلم مجھے پیارے حبیب جی سنتا جے کہ بیماری تقدیر میں لکھلا تو جو علاج بھی تقدیر میں لکھل ہوندو آ تو فلاڑو علاج کندے تو فائدو تھی دی تا جے کہ علاج بھی کبو محمود سنت پاکا. امام ربانی سے فرمایا تھا مادسا ہکڑی انتر تقدیر آلے کا ٹرن دی کھانا آئی بی کہہ نہ کہہ شرط سا مشروط ہوں دی ٹری پاؤں دی مادسا تا تہاں جے استاد واری جے کا تقدیر آ یہ آہے کہڑے قسم ماں پان توجہ فرمائن تھا. توجہ کتھے تو فرمائے سرحند شریف میں پانجے آستانے تے پانچی دربار تے جسے کاتھے پیو بخاری میں پیو کھولے جسے چاہ ترمذی شریف میں پو جسے ابو داؤد شریف میں یا مسلم شریف میں کنز میں یا ہدایہ میں نن اللہ جو ولی ویٹو پانجے آستانے تے آ سرحند شریف میں ویٹو آ ہندوستان جے کے ننڈے گوٹھ میں ویٹو آ پر اللہ جے ولی جو نزول لوح محفوظتے لگیوں پیو آہن. تقدیر کسے لکھے لوں دیا دا لوح محفوظ میں اتے ڈٹھائی توجہ فرمائی تہاؤ تقدیر آئے پر انٹرا صاحبزادے کے جی بابا یہ ٹرن دی گانے کا سائی مہربانی کیوں اللہ اللہ. حضرت امام ربانی رحمت اللہ علیہ جڑو کامل اکمل ولی نقشبندی سلسلے جو امام آ جے نئے سرے سا سلسلے کے جیرو فرمائے زندہ کہو موجہ دوست عزیز امام ربانی رحمت اللہ علیہ جلال مولانا قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرمائن تھا پیا اے وہابی دیوبندی جو ثناء اللہ آسان جو آ تہاں جو آ تو وٹھو تواں جو حوالو الگ تہاں جو ہونے پر جے گھر بوتا دعویٰ دا کیوں تو ٹھیک آ بٹے دی رکھو پڑا بٹے تو منجو سورے جی گال بھی فرمائے تو جری صاحبزادے اصرار کہو بار بار چاہو تو قبلہ دعا گھرو مہربانی کیو تامل حضرت امام ربانی رحمت اللہ علیہ فرمائن تھا تو مکھے یادگیرو اچی ویو مکھے گال سمجھ میں اچی وئی مکھا جگہ گال وسرلی سا مجھے دماغ میں اچی وئی کیڑی تو برابر انتر تقدیر تردی کانھے کا پر محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لا مکانی پیرن جے پیر سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایو آ تو خدا پاک جی ذات بابرکات مکھے او مقام عطا فرمائی دعا ای او عطا کیو آ جو انتر تقدیر بھی دعا سا تارے چھڑی دعایا. اللہ اکبر. یا غوث اعظم دستگیر ہانے نارن تے بندشا بس ہانی دھڑو کیو ہانے بدھو نارو نہ جو ہانے نارن میں ٹائم تا وجائے چھڑی دو
छो त लाड़काणे में कॉम्पिटिशन तमामु घणी आहे। हेॾो नारो शुरू थो चवंदा वरी असांखे घटि ऐं चावरी हेॾो शुरू थींदा ॿिया। रुगो वक़्तु नारनि में वेंदो गुज़री मज़ो कोन थींदो। सलाह शरीफ़ बुलंद आवाज़ सां पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि। हजरत इमाम रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाइन था, मुझे ज़हन में हा ॻाल्हि आई त गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाइन था पिया त अल्लाह पाक जी ज़ात मूंखे इहो मक़ाम अता फरमायो आहे जो अणतर तक़दीर बि तब्दील थी सघंदी आहे। पाण फरमाइन था मां, इमाम रब्बानी तो फरमाए पंहिंजे लाइ फरमाए था मां पाण गौसे आज़म जीलानी रहमतुल्लाह अलैह जो नाइब मनाब आहियां। सुभान अल्लाह। पाण फरमाए था मां उन्हनि जो नाइब मनाब आहियां। उन्हनि वारी ॻाल्हि ते भरवसो करे मां बि अल्लाह पाक जे दरबार में उमेद रखी अर्ज़ कयो। साहबज़ादनि खे चवनि था हाओ मूंखे यादगिरो अची वियो आहे, अल्लाह ताला पंहिंजे प्यारनि जी दुआ रद्द कोन कंदो आहे। पाण दुआ फरमाइनि था, दुआ खां पोइ साहबज़ादनि खे फरमाइनि था तव्हांखे मुबारक हुजे, अवां जे उस्ताद जी पेशानी तां बदबख्ती वारो अखर ढही वियो आहे, सईदुन लिखिजी वियो। रुगो पेशानी तां न बल्कि लोह कलम में बि अल्लाह ताला मिटाए नेक वक्त लिखी छॾियो आहे। अल्लाह ताला जल जलालहू अमन वारो जे हथ में आहे सभु कुझु आहे। लिखण वारो केरु आहे? ॾाढे ॻाल्हायो। सुभाणे तव्हांखे चवंदा ॾिठो आहे लिखियो अलाह ॾाठो इमाम रब्बानी, लिखियो अलाह ॾाठो पीरानो पीर ॾिठो शिरक न आहे, अलाह खां वधाए विया। पर हिन जाहिलनि खे असांजे अक़ीदे जी ख़बर कान्हे का। खुदा ताला जी ज़ात बाबरकात छा अल्लाह ते बि पाबंदी आहे छा? त न लिखो। मां त सम्झा थो लाड़काणे वारे मुननि लॻाई हूंदी त अल्लाह सही बि न लिखे, पर असां वारी ॻाल्हि सची थिए। ज़िद ते वेही रहिया मुंहिंजा दोस्त, तूं औलिया अल्लाह खे अल्लाह जे हबीब खे बाख्तियार नथो तस्लीम करी। छा नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक खुदा जे कुदरत ऐं ताक़त जो इनकारी आहे। अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात जी मर्ज़ी आहे, जीअं वणे तीअं करे यफ़अलुल्लाह मा यशा। खुदा जो शान आहे, जीअं वणे तीअं करे। खुदा जी ज़ात खां को पुछण वारो आहे ई कोन। खुदा सभु कुझु करे सघे थो। क़ुल अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैरु इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह जी ज़ात बाबरकात असांखे ॾसु ॾिनो आहे दुआउनि में, पंहिंजे पाक कलाम में अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात जी वस्फ़ बयान थी पई आहे। ऐं मुंहिंजा मौला तूं मालिक मुल्क आहीं, जंहिंखे वणई तंहिंखे मुल्क अता कंदो आहे, जंहिंखां वणई तंहिंखां खसींदो आहे, जंहिंखे वणई तंहिंखे बादशाही अता फरमाई, जंहिंखां वणई तंहिंखां बादशाही खसे छॾी। सभु कुझु तो अल्लाह पाक जे ज़ात बाबरकात जे हथ में आहे। रब करीम उहो कुदरत जो मालिक आहे जो अमीर खे गदागर बणाए त मर्ज़ी जो मालिक आहे, जे गदागर खे अमीर बणाए त मर्ज़ी जो मालिक आहे। अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात कंहिंखे तख़्त तां लाहे जेल में विझे त मर्ज़ी जो मालिक आहे या न आहे अबा? पर जे कंहिंखे जेल मां कढी तख़्त ते वेहारे त बि ख़ुदा जी मर्ज़ी आहे अल्लाह जे हथ में आहे न? ख़ुदा जे ज़ात बाबरकात जे हथ में आहे। ख़ुदा जी ज़ात जी वणे तीअं करे। शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाइनि था, साईं तूं सुभान तोखे चारो नाहे चवण, वसंदा शहर वैरान करी तूं वसाई वाहण। कंहिंखे बेकन बख़्शी बकरीअ जी, कंहिंखे धणी जे तूं धण, कंहिंखे पाली सुख पाल किन में, कंहिंखां पीहाई पाहण। हाणे तेलाहूं ताहण था ॾकनि लिंग लतीफ़ चए। ख़ुदा सभु कुझु करे सघे थो। क़ुल अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैरु इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर।
اللہ جی ذات بابرکات اساں کے نصر نوا دعاؤں میں پانے پاک کلام میں اللہ تعالیٰ جی ذات بابرکات جی وصف بیان تھی پیا اے موجا مولا تو مالک الملک ہی جے کے وڑی تے کے ملک عطا کندو جے کا وڑی تے کا کھسیندو جے کے وڑی تے کے بادشاہی عطا فرمائی جے کا وڑی تے کا بادشاہی کسے چری سب کچھ تو اللہ پاک جے ذات بابرکات دے ہتھ میں آ رب کریم وہ قدرت جو مالک جو امیر کے گداگر بنائے تو مرضی جو مالک جے گداگر کے امیر بنائے تو مرضی جو مالک اللہ تعالیٰ جی ذات بابرکات کہہ کے تخت تا لاہے جیل میں وجے تو مرضی جو مالک آہے یا نہ ہے ابا پر جے کہہ کے جیل ماں کڈی تخت تے وہارے تو خدا جی مرضی آہے اللہ جے تھمے یا نا خدا جے ذات بابرکات جے تھمے خدا جی ذات جیون استی کرے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمائن تھا سائیں تو سبحان تو کہ چاروں نہ ہے چوڑا وسدا شہر ویران کریں تو وسائی واہنا کہ بے کن بخشی بکری جی کہ دھنی دے تو دھنا کہ پالی سکھ پال کن میں کہ پیہائی پاہڑا ہر تیلا ہوں تاہڑا تھا ڈکن لنگ لطیف چے جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ جے ذات بابرکات جے تمہیں بانے جو کما دعا گھر قبول کر مجھے مٹھے رب العالمین جو کما اے اللہ تعالیٰ پنجے پیارن جی دعا قبول کندو آئے نا سی ڈاڈے ڳالهايو ارے ملا تہاں جی قبول تھے تھی باقی خدا جے ولین جی قبول کن تھی اڑا تھا سائیں ڈنڈ جا پکھی کمل ہن بھر تے کمل ہن بھر اب ڈنڈ جو پکھی ڈٹھو نا سائیں کمل ڈنڈ جے ہن بھر ہوندو کمل ہن بھر ہوندو ہنن جو نظریو بھی ساڳو تھو الیکشن میں ووٹ میں ساموں مقابلے میں بیٹھا ہن دنیا کے پتو پے تو سائنی نظام جے خلاف ہوں اسا مقابلو کندا ہوں میدان جا غازی ہوں پر خبر تھن تے نانی وارا کن بٹے ہن سے سزا ہوندا اگے پو تا جے خلق کے ڏيکار وری خیر جو حکومت ٹھہے تو قربان ونجائے صدقو ونجائے بچے بارے تو گھور ونجوں آقا اگر لگا پیار پالیسی تو نہار نہ آہے یا نہ ہے ابا وری گروپ اڑا ٹھایا تھا نا تو ہکڑے پاسے ماں بے پاسے تو ہن پاسے تو ماں وری ہن پاسے دنیا کے بدھان جے لا بے وقوف بنانے جے لا مفاد پرست ہمیشہ مفاد جے طرف ہوندان جلہی بھی نہار چڑھندے سج جی پوجا کندان سانڈرو ڈٹھو تو سانڈرو چھا ہوندو جانور آ جاندار تا ہے سچ تو جانور ننڈڑو جیت تھیندو سج چڑھندو ویندو ون سج ॿیا کیوں جی وی رہندو پو مجادو تو ڏسندو کمل ڦڪو رنگ وری گھڑی کھا پو کارو رنگ وری ساو رنگ وری ہیڈو رنگ وری ڳاڙهو رنگ ویندو رنگ مٹائیندو ہے بن سانڊرے کے مارے ویا جڏهن نهار طریقو نڪو رنگ مٹائے ويٺا آن مجا پیارا دوست ہر دور میں 1947 میں پاکستان ٹھہيو ساری برادری وهابن جی پاکستان جے خلاف گاندھی سان گڏ نہرو سان گॾ مجھا پیارا دوست عزیز اوہاں پرانن ماण्हुن کان پڇو ہے لاڑکانے جو تاریخی شہر 1945 46 میں گاندھی آयो کانگریسن جو جلسو ہوئے تھے لاڑکانے جے شہر میں چاہو تو ماں تہاں لاڑکانے والن کے ثبوت جا تہاں کا وسری ہوا ماں تہاں کے ڏیندس کانگریسن جلسو 45 46 میں کیو گاندھی ہتڑے آयो اهو تہاں جو جناح باغ بعد میں جناح باغ نالو رکھیو ويو انہی جگہ تے ان جو جلسو ہو اسٹیشن تا گاڑی ماں لٿو ٹانگے میں گھوڑو کون بدھو ٹانگے میں گاندھی ویٹھو ان ٹانگے کے وهابي مولوی چھکیو سچا صحیح اوہاں کے خبر ہی کانے لاڑکانے والا تہاں ستا پیا ہو ماں تمہاں کے ثبوت تاریخی ٻڌائيندس ان اسٹیشن کان وٺي کرے پارڪ تائين گاندھی ویٹھو ہو ٹانگے میں ملا ڈھڪيا پيا غير جو ہاں صحیح گیہوں پيا جلس یہ دیوبندی وهابي کانگریسی کٹا پاکستان جا مخالف چوندا پاکستان نہ ہے پاکستان پاکی پاکی سمجھو تا پاکی ٹکڑ واری پاکی جکا پاڻ وہائيندا مٿے تے یا پاکستان نعوذ باللہ من ذالک منا پاکی وہاڻ جی جگہ ہکڑا چوندا ہے پالیستان ہنن جے مولوی تے یہ بھی چيو ہو تاریخ شاہد تو پاکستان جی پے بھی بنائے کون سگندا اگر پاکستان جی پے بنایوں تو ماں پانجی ڈاڑھی کے نعوذ باللہ پیشاب اسا کوڑائیندس گال بخاری جیڑی ایڑی اللہ تعالی جے ذات با برکات محبوب جے سنت جی عزت کئی چو الحمدللہ
ॾाढे जो अल्हम्दुलिल्लाह। पर या महबूब जी सुन्नत हुजे, छा हुजे से महबूब जी सुन्नत हुजे, महबूब करीम अलैहिस्सलाम जे ज़ात बाबरका जे आशिक जे चेहरे ते हुजे। पर मुंहिंजा प्यारा दोस्त जेकॾहिं सिख जी ॾाढ़ी ऐं वहाबी जी ॾाढ़ी ॻाल्हि साॻी आहे, को फ़र्क़ु आहे कोन को, पोइ उनखे जेकॾहिं पाकीअ सां न कूड़ाए, कंहिं ॿी शइ सां कूड़ाए त मर्ज़ी जो मालिक आहे। बहरहाल मर्द पे कयो, कमल डंढ जे पखी वांगुरु हिन पासे त कमल हुन पासे, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। हर दौर में तारीख़ पाकिस्तान जी गवाह आहे, चढ़ंदे सिज जी पूॼा कंदा, मुखालफ़त रुॻो इन जे करे वक़्ती तौर कंदा आहिनि त असांजी हैसियत खे मञनि त ही बि आहिनि, पोइ थोरो घणो गोड़ शोड़ करे हाणे कुझु असांखे बि ॾियो, तव्हां सां ठाह आहे। पोइ हुकूमत चाहींदी आहे त भला कुझु न कुझु वात में विझो, न रात भला चुप त हूंदो, भौंकंदो त कोन, पोइ कुझु न कुझु टुकुर मिली थो पवे। मुंहिंजा प्यारा दोस्त अॼु त इहो सबूत आहे, ख़ुदा जो कसम आहे या न आहे, मां ॿुधाईंदा हलो। ॾाढे ॻाल्हायो। असांजा मशाइख, असांजा उलमा, असांजा पीर, असांजा फ़क़ीर, अरे को तारीख़ में तो को ॿुधाए, को असांजे अहले सुन्नत जे पीरनि मां अॼु ताईं पीर विकिरणो कोन्हे को, अहले सुन्नत जे आलिमनि मां को आलिम दीन विकिरणो कोन्हे को। उलमा इकराम हमेशा हक़ जो झंडो बुलंद फरमायो आहे। इंशा अल्लाह ताला इहे आलिम रब्बानी हूंदा जेके क़यामत ते ख़ुदा ताला जे दीन जी सरबुलंदी कंदा रहंदा। भली असांजो नंढड़े खां नंढड़ो मौलवी हुजे, पर मुंहिंजा दोस्त ख़ुशामद कोन कंदो, हुकूमत जी चमचागिरी कोन कंदो, ऐं हे जॾहिं ॾिस जहिड़ो सिज चढ़ंदो तहिड़े जी पूॼा पिया कंदा। वरी छा चवंदई से ॾिठो चइयो न त अलाह तक़दीर लिखी ऐं इमाम रब्बानी टारी। मां तंहिंजे करे सफ़ाई थो पेश कयां त इमाम रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह रुॻी दुआ घुरी, छा कई अदा दुआ अल्लाह ताला कबूल फरमाई। रब करीम जे ज़ात बाबरकात पंहिंजे प्यारनि जी दुआ खे रद्द कोन कंदो आहे। रुब्बा शासा व अग़बर लौ अक़सम अलल्लाह लबर्राहू। बुखारी शरीफ खोले निहारियो, मुंहिंजे प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे ज़ात बाबरकात जो फरमान आहे त अल्लाह ताला जे ज़ात बाबरकात जा कहिड़ा बि बाना हूंदा आहिनि, अल्लाह पाक जे दरगाह में रुॻो हथ खणण जी देरि हूंदी आहे, जीअं चवंदा आहिनि तीअं मिठो रब कंदो आहे। कंदो केरु आहे? ॾाढे जो कंदो केरु आहे? अल्लाह जे दरगाह में रुॻो हथ खणंदा आहिनि। लौ अक़सम अलल्लाह, अगर अल्लाह जे ज़ात बाबरकात जे दरगाह में हुज्जत सां कसम खणी चवनि त ख़ुदा जो कसम आहे हीअ न थींदो, त रब चवंदो आहे मां पंहिंजे प्यारनि जी लॼ रखंदो आहियां, उन्हनि जी ज़ुबान खे कूड़ो कोन कंदो आहियां। जे चवंदा न थींदो त मां न कंदो आहियां, मां पाबंद कंहिंजो कोन आहियां, मुंहिंजे मथां हुकूमत कंहिंजी कान्हे का, मां वाहिदुल क़हार बेनियाज़ रब्बुल आलमीन आहियां। पर मूंखे पंहिंजा प्यारा प्यारा आहिनि, हा न साईं, मूंखे पंहिंजा। अरे तूं हुकूमत जो चमचो आहे, तूं ॾाढो प्यारो आहे न, जेका शइ घुरी तोसां मिले पई, कमीशन मिले पई, नौकरियूं मिलणी पियूं, नौकर मिलणी पिया, कंहिं न कंहिं कमेटी जो चेयरमैन ठहियो वेठो आहे, किथे न किथे तो रतब ठीकु आहे, सभु कुझु मिलणी पिया, हुकूमत जी तो ते नज़र आहे, ऐं तूं बि हुकूमत जा ख़ुतबा पियो पढ़ो, तोखे सभु कुझु मिले थो, ऐं सारी ज़िंदगी रब खे रिझायो, जन पंहिंजी ज़िंदगियूं ख़ुदा जे रज़ा जे लाइ विञाए छॾियूं। मुंहिंजा दोस्त हुलियतुल औलिया में मां हदीस पाक पढ़ी, हज़रत सैयदना अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुस्तफ़ा जो सहाबी आहे, उहो रिवायत थो करे त हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम जन फरमायो हिकिड़े ॾिहाड़े त जॾहिं क़यामत जो ॾिहाड़ो थींदो, अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात जेके बि दुनिया में बातिल परस्तनि जा टोला हूंदा तन खे पंहिंजे आॾो घुराए हुकुम फरमाईंदो मलाइकनि खे त हिन बातिलनि खे हिन जा बातिल माबूद अॻियो आणे ॾियो। ख़ुदा जो प्यारो हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइनि था त ढगे जे पूजारनि खे ढगो क़यामत में अॻियां आणे ॾिनो वेंदो, मूर्तीअ जे पुजारी खे क़यामत जे ॾिहाड़े मूर्ति अॻियां आणे ॾिनी वेंदी, नाग जे पुजारीअ खे नाग अॻियां आणे ॾिनो वेंदो, पाणीअ जे पुजारीअ खे पाणी जी शक्ल अॻियां आणे ॾिनी वेंदी, सिज जे पुजारीअ खे साम्हूं सिज कयो वेंदो। यानी जेके बि बातिल मुशरिक हूंदा, बातिलनि खे पूॼण वारा, उन्हनि माबूदनि जूं शक्लियूं हुननि जे आॾो आंदियूं वेंदियूं। अल्लाह पाक जे ज़ात बाबरकात जे तरफ़ खां ऐलान थींदो त जंहिंजी तव्हां दुनिया में पूॼा कंदा हुया, उहे तव्हांजा माबूद तव्हांजे आॾो अथव, इन्हनि जी पूॼा कयो त तव्हांखे माफ़ी मिली वेंदी। छा मिलंदो तव्हांखे? इम्तिहान इरशाद थींदो। हेरियल त हूंदा न साईं, हेरियल त हूंदा न साईं, शुरू थी वेंदा, गाबे वारो गाबे जे कढ, बुतन वारो बुतन जे कढ, नाग बलाउन वारो उन जे पुठियां जंहिं जंहिं बातिल जी हो मूर्ति जी पूॼा कंदो हूंदो, उहो उन्ही जे इबादत में शुरू थी वेंदो। बाक़ी वञी सालिह बाना रहंदा जेके हिकु वहदहू ला शरीक जा इबादत गुज़ार हूंदा। मुंहिंजो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
مدینے وارو سائیں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جو پیارو حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائن تا پیا اللہ پاک کے معلوم خدا تعالی جی ذات بابرکات کے خبراں اللہ پاک جی ذات ارشاد فرمائی دو اوہاں چھو بیٹھائے ہو کہ انتظار میں آئے ہو آواز ایندو کہ جو انتظار تواں کے جی ہے پوجا کندا ہا یہ سب پاجے معبودن جے کڈھ لگی ویا اوہاں کہ جی عبادت کندا ہو کہ جے انتظار میں آئے ہو وہ سبھی چوندا اسی عبادت کندا سے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اسا پاجے حی القیوم رب کریم جی عبادت کندا ہوا سوں ارشاد تھیندو بھلا جو خبر تواں ڈٹھو نہ سائیں اسا ڈٹھو کونے کو ہنن تاترا دو سجا ٹھاہے ڈسی پوجا پہ شروع کئی ہانے بھی قیامت میں ان جے پٹھا لگا پیا ہن اوا ڈٹھو بھی کون پو ہن ڈٹھا تواں عبادت گزار کیے بلجی ویو وی اللہ جانے کبانا چوندا اے مجا بالک اسا ان رب کریم جی عبادت تجھے نبیوں جے چون تے کئی تجھے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ جے فرمان تے کئی اللہ جے حبیب تے سا کے یقین ہو تجھے پاک کلام تے بھروسو ہو ان مٹھڑے رب کریم جے ذات بابرکات ان ڈٹھا پر پٹھ منجن وارا ساہو مصطفیٰ فرمان تھا ارشاد ربانی تھیندو چھا تواں ان پنجے رب کے ڈسندو چھا تاں جی مرضی آ اواں ان پنجے مٹھڑے رب کے ڈسندو اللہ اللہ ابا اندھو گرے ہکڑی اکھے او جے بئی ملن تو سبحان اللہ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ اللہ تعالیٰ جو پاک کلام تو فرمائے قیامت جو ڈہاڑو تھیندو ہکڑا اہڑا چہرہ ہوندا جے کے بہکندا چہرہ چھا کندا سہی بہکندا کی بہکندا اللہ جے ذات بابرکات جو دیدار کندا خدا جی ذات جو دیدار نصیب تھیندن ہکڑو گروہ ہوا شیعن جو شیعہ چوندان تو خدا جو دیدار نہ کو دنیا میں تھیندو نہ کو آخرت میں تھیندو ہاؤ تواں بھی سچا ہو من کان فی ہذہ اعمی فهو فی الآخرۃ اعمی ہتے بھی ان کے خدا اندھو کہو آخرت میں بھی اندھا ہودا ان کے واقعی دیدار کون تھیندو واقعی مصطفیٰ جے امتن کے اہل سنت و جماعت کے قیامت میں دیدار تھیندو اور جا پیارا دوست عزیز خدا جے ذات وٹا ارشاد تھیندو جہاں رب کریم کے ڈٹھو کون تھو پر پٹ جی بات کندا ہو انبیاء علیہم السلام جے چون تے اعتبار کرے ان وحدہ لا شریک جا پجاری بنیاو ان جو دیدار کندو چوندا سبحان اللہ محبوب پاک علیہ السلام فرمائن تا حلیت الاولیاء وارو علامہ فرمائے تو حضرت ابو الدرداء راویہ تا ان ٹائم تے جری تھیندو تو تواں اعلان تھیندو تواں دیدار کندو ہو چوندا ہاؤ وہ اللہ پاک جے دیدار جی جھلک انہن جے ساموں ایندی جے آسمان میں وچ چمکاٹ کندیا پر ایو کو تمثیل ای مثال ما نتھو جا گو تجھے دماغ میں وہان جلا لیس کمثلہ شیء اللہ تعالیٰ جے ذات بابرکات جے مثال کا بھی شے کانے کا پر وہاں جے کا خدا جے ذات بابرکات جی بے مثل چمک ہوندی بے مثل دیدار جی جھلک ہوندی انہن جے آڈو ظاہر تھیندی مصطفیٰ علیہ السلام فرمائن تھا او باطل جے پوجا میں ہوندا مومن جری اللہ جو دیدار کندا تے ہکڑے جھلک دیدار سا 40 سال بے ہوش پیا ہوندا گھنا سال سہی انہی عشق ہی محبت رب کریم جے دیدار واری جھلک میں جب ان جے مٿاں کرنٹ لگندو تے ایڈو ان کے نشو چڑھی ویندو جو 40 سال ان میں بے خود تھیا پیا ہوں ہاں سہی ہانے ماں تو عرض تو کیا تے اللہ پاک جل جلالہ امن والو جی ذات بابرکات جو یہ پانچن بانن جے لا انعام آہے یا نہ ہے خدا تعالیٰ پانچے بان کے نوازیندو نہ سہی وہ جن شخصن تو حکومت چمچا گیری کری تو ڈوکڑ ملن اللہ جی ذات بابرکات جی زندگی اللہ پاک جی ذات بابرکات لا جن پانچی زندگی صرف کرے چھڑی ہمیشہ خدا جی عبادت میں گزاروں چھا انہن جو ایترو بھی حق نہ ہے جو خدا انہن جی دعا قبول فرمائے اللہ جے بان جی دعا رد تھی دی آبا نہ ماں تو کہ بخاری شریف جی حدیث پاک بدائی جے میں مصطفیٰ فرمان تھا تو قسم کھڑی جے کرے چوندا ہن تے ہی تھیندو تے اللہ تعالی جی ذات بابرکات ہی کندو درود پر تما پاجے موضوع تے موٹی جا اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآلہ وصحابہ وبارک وسلم عزیزو دوستو میں عرض پہ تہاں خدمت میں کہو تو اللہ پاک جے ذات بابرکات جے دربار میں ملائکن دعا گری عزازیل کے چوں تو دعا گھرتے یا مصیبت ٹرے گال یاد آ رہا وسری بھائی
पंहिंजी जॻह ते मोटी अचो न, ॻाल्हि सोली कयूं। हुन छा चयो हो त हिकिड़ो मुक़र्रबनि मां तड़जी वेंदो। सभिनि चयो वारो कर दुआ घुर, असांजो उस्ताद आहे, असांजे लाइ सभिनि लाइ दुआ घुर। हाओ घुरो दुआ, हथ खणी दुआ पियो घुरे, चवे पियो या अल्लाह, ही जेको मां तक़दीर में ॾिठो आहे त मुक़र्रबनि मां को तड़बो, ऐं मुंहिंजा ख़ालिक़ अकबर ऐं सभई तुंहिंजा बाना रोअनि था, तोखां ड्रिजनि था, तुंहिंजे दरबार में दस्तबद आहिनि, मां बि हिननि जो सिफारशी आहियां, ऐं मुंहिंजा ख़ालिक़ हिननि सभिनि खे इन मुसीबत खां बचाए। हिननि खे हा न गॾाई, छा चयई? सही, हिननि सभिनी खे बचाए। पाण खे त वॾाई असां न सही, त मां त शेखुल हदीस आहियां, मां त उस्तादुल उलमा आहियां, मां त शेखुल क़ुरान आहियां, मां त वॾा वॾा दौरा पढ़ाईंदो आहियां, मां त वॾियूं वॾियूं तबलीगूं कयूं आहिनि, मां त वॾो फनकार आहियां, मूंखे त को लोॾो ई कोन्हे को। अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात दुआ क़बूल फरमाई। हा तुंहिंजी दुआ क़बूल आहे। तो चयो आहे त हिननि खे बचाइजां, तोखे तकबर गुरूर आहे, तूं त पाण खे सम्झी कोन थो त कोई मुसीबत माते बि पवंदी, तूं तो चवी त हिननि ते पवण वारी आहे। हे डिजनि सां अल्लाह पाक खां दुआ घुरनि था, दुआ क़बूल आहे। इहे सभु बचाए छॾियमि, पर फिल्म तुंहिंजे गिचीअ में आहे। नतीजो छा निकितो? फ़ख़्रुज इन्नक रजीम। आदम अलैहिस्सलाम जे सजदे जो वक़्तु अची वियो। अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात करे छॾियोसि, क़यामत ऐलान थी करे छॾियईं त मां अर्ज़ु पे कयो त दुआ अल्लाह पाक वटि उहा मक़बूल हूंदी आहे, जंहिंमें ॿियनि सां गॾु पंहिंजे पाण खे बि शरीक ऐं भाईवार कजे, पंहिंजे लाइ बि दुआ घुर्जे, ॿिए जे लाइ बि दुआ घुर्जे। अल्लाह ताला फरमाए थो यक़ूलून रब्बना इग़फिर लना वल इख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। उहे नेक ऐं सालिहान अल्लाह ताला जे दरगाह में दुआ घुरदार, या अल्लाह असांखे त माफ़ कर, पर उहे असांजा भाउर जेके ईमान सां दुनिया छॾे विया, तन खे बि माफ़ फरमाए। थोरो हिते सोचियो त पोइ अॻिते हलूं, मसइले खे ज़रा सम्झंदा हलो। अदा अल्लाह पाक जे पाक कलाम में का बि बेसूद ॻाल्हि आहे? हर ॻाल्हि, हर कलाम, हर फरमान मुसलमान इंसान ज़ात जे लाइ फ़ाइदे वारो आहे। का बि ॻाल्हि बेसूद कान्हे, ऐं कंहिं बि अहिड़ी शइ जी रब करीम तारीफ़ कान कई आहे जेका बेफ़ाइदा हुजे। अल्लाह साईं जी ज़ात बाबरकात बेफ़ाइदी शइ का बि कान बयानु कई आहे। वरी ख़ुसूसन जंहिंजी तारीफ़ मक़ाम मदह में कई वञे, उहा मक़ाम मदह में जंहिं शइ खे साराहियो वञे, उहा त अञा वधीक मुफ़ीद हूंदी। हाणे अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात हिन जाइ ते बानहनि जे दुआ खे साराहियो आहे। चओ चओ, छा खे साराहियो आहे? ॾाढे बुलंद आवाज़ सां, जेतिरो नारो हणंदा हो, नारे वारे आवाज़ में मूंखे जवाब ॾियो त ख़ुदा जी ज़ात बाबरकात छा खे साराहियो आहे? चओ बान्हे जी दुआ खे, बान्हे जी दुआ खे। हाणे जेकॾहिं इहा दुआ बेकार आहे, कंहिं कम जी कान्हे, फ़ाइदे वारी न आहे, इन मां नफ़ो कुझु कोन्हे को, पोइ अल्लाह साईं जी ज़ात बाबरकात अहिड़ी शइ खे छो थो साराहे पियो? मुंहिंजा प्यारा दोस्त, मञणो पवंदी जेकॾहिं क़ुरान मजीद ते तुंहिंजो भरवसो आहे, अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात जे पाक कलाम खे मञण वारो आहे, त तोखे तस्लीम करणो पवंदो त अल्लाह पाक जल जलालू अमन वालो जी ज़ात बाबरकात पंहिंजे बानहनि जी दुआ पंहिंजे बानहनि जे हक़ में क़बूल फरमाईंदो आहे। अल्लाह जो बानो जेकॾहिं कंहिं अल्लाह जे बाने लाइ दुआ घुरे त अल्लाह तबारक व तआला चओ क़बूल कंदो आहे। ॾाढो चओ अल्लाह ताला हिकु ॻाल्हि। ॿिए नंबर में अल्लाह ताला जे बाने जी दुआ अल्लाह जे बाने खे फ़ाइदो ॾींदी आहे। अल्लाह जे बाने जी दुआ अल्लाह जे बाने खे फ़ाइदो ॾींदी आहे। अबा जेकॾहिं इहा दुआ रब्बना इग़फिर लना वल इख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान फ़ाइदे वारी कान्हे ऐं बेफ़ाइदी दुआ आहे, को बि न मां फ़ाइदो कोन्हे, त पोइ रब साराहे छो थो?
قرآن پاک نے کے ساراयो ان मां मालूम थो थिए त जेकॾहिं को बानो अल्लाह पाक जे बाने जे लाइ दुआ घुरे त अल्लाह जे बाने जे लाइ दुआ रद्द कान थींदी आहे, बल्कि फ़ाइदो थींदो आहे। एतिरो त फ़ाइदो थींदो आहे जो अल्लाह जे बाने जे लाइ मुंहिंजे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो आहे, शरह सुदूर फी अहवाल मौता वल क़ुबूर, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैहि किताब लिखियो आहे। उन में हबीबन करीमन जी हदीस पाक लिखे थो पियो त मैयत जे लाइ दुआ एतिरी त फ़ाइदेमंद हूंदी आहे जो दुनिया व माफ़ीहा, हिन ज़मीन खां वठी करे आसमान ताईं जो कुझु ज़मीननि आसमाननि में आहे उहा शइ एतिरो फ़ाइदो बाने खे कान ॾींदी आहे जेतिरी मरी वियल बाने खे जेरे जी दुआ फ़ाइदो पहुचाईंदी आहे। सम्झो था आहे न? दुनिया में छा आहे? बादशाहूं, सोन, चांदियूं, हीरा, जवाहरात, हर शइ आहे, दौलत आहे। महबूब से फरमाइनि था दुनिया व माफ़ीहा में जो कुझु बि आहे उहो एतिरो मैयत खे फ़ाइदो कोन ॾींदो आहे जेतिरी जेरे बाने जी दुआ मैयत खे फ़ाइदो ॾींदी आहे। माना ज़िंदह इंसान कंहिं वफ़ात थियल बुज़ुर्ग लाइ, कंहिं दोस्त लाइ, पंहिंजे भाउ लाइ दुआ घुरे, हुनखे एॾो लज़त ऐं आराम ऐं सुकून उन दुआ मां मिलंदो आहे जो दुनिया सॼी लुटाए छॾ उन मां एतिरो फ़ाइदो कोन्हे जेतिरो तुंहिंजे दुआ मां फ़ाइदो थो थिए। असां ई तव्हां छो गॾु थिया आहियूं? हज़रत अल्लामा व मौलाना उस्ताज़ुल उलमा साईं मौलाना मोहम्मद साले रहमतुल्लाह ताला अलैह जो रूह मुबारक खे क़ुरान पाक जो ख़त्म बख़्शो। तालिबुल इल्म क़ुरान पढ़िया, शागिर्दनि पढ़िया, दोस्तनि पढ़िया, औलाद वारनि पढ़ाया। उन खां पोइ अल्लाह पाक जे रज़ा ख़ातिर ताम तयारु कयो वियो, क़ुरान पाक पढ़ियो वियो, उलमा किराम बयानु कयो, हदीस पढ़ी वई, महबूब जो फरमान पढ़ियो वियो। हिन सॼे सारे कम जो सवाब हज़रत अल्लामा व मौलाना मोहम्मद साले सई रहमतुल्लाह अलैह जे रूह खे बख़्शूं था ऐं दुआऊं घुरूं था त या अल्लाह हिन पंहिंजे बाने जा क़ब्र मुबारक में दरजात बुलंद फरमा। सभई चओ आमीन, ॾाढे चओ आमीन, बुलंद आवाज़ सां चओ आमीन। महबूब जे फरमान मुताबिक़ इहा दुआ तव्हांजी जेका आहे सा मैयत जे लाइ फ़ाइदे वारी आहे। अॼुकल्ह त दुआ ते बि लठ लॻी पई आहे। अलाह खां घुरो, पीरनि खां न घुरो, अलाह खां घुरो, नबीअ खां न घुरो, अलाह खां घुरो, वलियनि खां न घुरो, ऐं वरी दुआ खणी जनाज़े खां पोइ घुर त तप चढ़ियो वञे। हदीस में ही गाने का दुआ खुद जनाजो आ, नबी सही काने घुरी था जोड़ा घुरो। जाहिल तू पढ़ी हुई को ना पढ़ी आ त ख़बर पवई आ। पाण खे अल्लामो तो सदाई हिदाया शरीफ पढ़ाईंदो हूंदे पर तो अचे ई कान पढ़ाईंदे के था। हिदाया जो शरह आहे मशहूर फतहुल क़दीर, अहनाफ जो मोतबर किताब आहे। उलमा अहनाफ उन में मशहूर हदीस पाक लिखी पई आहे। हज़रत अल्लामा इब्न हम्माम रहमतुल्लाह अलैह फरमाइनि था पिया त सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो विसाल थियो आहे, शहीद थियो आहे, हज़रत फारूक आज़म जो जनाज़ो सहाबा किराम पढ़ियो। इत्तिफ़ाक़ सां हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम उन वक़्त में मौजूद कोन हुआ। हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम उहो सहाबी आहे, बुखारी शरीफ में जंहिंजे लाइ मशहूर हदीस पाक अचे थी त जॾहिं अब्दुल्लाह बिन सलाम ख़बर ॿुधी त रसूलुल्लाह मदीने शरीफ में आया आहिनि त महबूब पाक सां मिलण आयो। हू पंहिंजे ज़माने में पंहिंजे दौर जो वॾो आलिम हो, ईसाई मज़हब जो वॾो आलिम हो, यहूदी बि हुनखे मञींदा हुआ, यहूदियुनि जो बि आलिम हो, नेक शख़्स हो। हुन जो पीउ जेको हो उहो बि वॾो आलिम हो, आसमानी किताब पढ़ियो वेठो। जवल मदीने तैयबा में मुंहिंजो प्यारो हबीब अचनि था, सरवरे कायनात अलैहिस्सलाम जे अचण जी ख़बर ॿुधी हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहुतो आहे। ख़ुदा जे हबीब करीम जी दरबार में अची हाज़िर थी करे अर्ज़ थो करे, या रसूल अल्लाह 3 सवाल तव्हां खां कंदुसि ऐं मूंखे ख़बर आहे त टिनी सवालनि जो जवाब सवाइ नबीअ जे ॿियो को ॾींदो ई कोन को। अहिड़ा मुंहिंजा 3 सवाल आहिनि जो 3 सालनि जो जवाब नबी खां सा ॿियो ॾेई कोन थो सघे। जवाब ॾियो, पाण सां ॿुधा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम पहिरों सवाल थो करे, या रसूल अल्लाह क्या मजू कई निशानियूं हन कई।
حبیبن کریم نے فرمایا زنا گھنی تھی ویندی، بے حیائی ودی ویندی، نمازوں مانو ضائع کندا، محبوب جے سنتن طریقن کے پھٹو کندا، عورتوں گھنیوں تھی ویندیوں، عورت مرد جے کے ہوندا سے تمام تھوڑا تھی ویندا۔ ایڑے طریقے سے خدا جے حبیب کئی نشانی بدایوں، پاڑ فرمایا تے کہ پیرے اگاڑا ہوندا سے ماریوں ٹھاہیندا، دولت مند تھی ویندا جو ہنن جا گھر بنگلا محلہ تو ہوندا، پیو ماں جی عزت باندھے جی ہوندی، اولاد جی عزت سردار جی ہوندی۔ کئی نشانیوں پر عبداللہ بن سلام تو یا رسول اللہ قیامت جو تے کئی نشانیوں ہوندیوں، پر انہیں سبنی نشان مجھا پہرے نمبر تے نشانی قیامت جی کیڑی ہے؟ نشانیوں تے کئی ہیں پر پہرے نمبر میں دیکھا پہری نشانی ہوندی سا کیڑی ہو؟ سوال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب چو یا رسول اللہ، ڈاڈے چو یا رسول اللہ۔ جنتی جنی جنت میں ویندا، خدا تعالی جی ذات بابرکات جنت کے جیکا پہری مہمانی کھارائیندو سا چھا ہوندی۔ اسی جو لڑکانے میں آیا سے سائیں صاحب زادے صاحب اسا کے پہری مہمانی چیزے چھا کھپے سے بکھ لگیا مانی کھارائے، اتھا دے بسم اللہ کرے عمدے قسم جو تام بہترین ڈش لگو، ان میں ایسا کی خدمت کہو، اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ من والو کھین دین میں مال میں ایمان میں برکتوں نصیب فرمائے۔ لاڑکانے میں نہ مکھا کو پوچھے سے تہاں کے پہری مہمانی کہڑی ملی؟ صحیح فلانی شے ملی، پوت سجو ڈہاڑو تہاں جی مرضی جے کا وڑے وچ چاہے پانی تدو وغیرہ بیو شیوں ایڑا طریقے سے محبوب خان سوال کے کہ بلا جنتی جنت میں جو کچھ گھرندا سو کھائیندا، پر پہری مہمانی چھاجی تھی سوال ٹیوں سال یا رسول اللہ بار کدے پیو ماں جے موہانڈے ڈاڈے ڈاری جے موہانڈے کدے وری ماں جے موہانڈے کری نانا نے ماما جے موہانڈے، یہ چھو سمجھو تا لائن اللہ تعالیٰ جے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایو او عبداللہ بن سلام پہری گال قیامت جے نشان مجھا کئی نشانیوں ہوں جو پر پہری نشانی ماں محمد کریم تو کے بدھایا تو او بھرکھا اکڑی باہ نکر دی، اللہ تعالیٰ جی ذات بابرکات پناہ دے او باہ مان کے کہیں دی اللہ دیوی دی اگ میں بھاؤں دی اگ میں مانو جے ڈوڑندا ویندا، حبیب کریم جی ذات بابرکات فرمائن تھا تا مخلوق ایڑی جگہ تے گڑ تھی ویندی، اللہ پاک جی جے جہاں تے مردی ہوندی، مشرق کا باہ جو اچڑ یا قیامت جے نشان مجھا پہری نشانی ہوندی، قیامت جے نشان بجھا پہری نشانی ہوندی۔ بی نشانی بیو سوال کرو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہری مہمانی جنتن کے کیڑی تھیندی؟ اللہ تعالیٰ جو پیارو حبیب پاک علیہ السلام فرمائن تھا جنت میں پہری مہمانی جنتن کے اللہ پاک جنت میں پہری نشانی مچھی جو جگر مچھی جی آنی کھارائیں دو گھڑو کرے آنی تھی دیا پلے میں چاہ میں دیا گئی بی کہ مچھی میں کان تھی دیا پانچے سندھ میں رواجا بابا پلے جا شوقین پلو کھائندا پلے جی آنی جے کا ہوندیا وہ تمام لذیذ مٹھی پیاری ہوندیا بھلے خاں بھلی ہوندیا، محبوب کریم جی ذات بابرکات فرمائن تھا تے پہری مہمانی مچھی واری آنی ہوندی جے کا اللہ جی ذات بابرکات جنت کے نصیب فرمائن۔ ٹرین گال ماں انہی کے پردے میں تو عرض کیا پان کریم نے فرمایا تو بار پیو جے مہانڈے تڑے تھیندو آ جڑی پیو جو غلبو تھے، ماں جے مہانڈے تڑے تھیندو آ جڑی ماں جو غلبو تھے، پیو ای ماں جو جڑی پان میں ملاپ تھیندو آ بنی ماں جا جو غلبو تھی ویندو اولاد ان جے مہانڈے تھیندی۔ حضرت عبداللہ بن سلام فوراً تو چوے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اے خدا جا پیارا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مکھے یقینا ماوا کے ڈٹھو جسن ساما سمجھی صلی اللہ جو نبی اواں جی صورت اواں جی سیرت اواں جو چہرو اواں جی ذات مکھے بدھاؤ پہ تو خدا جو حبیب سب کچھ ماں جن کتابن میں پڑھو ویٹھو آیا پر تسلی تشفی دے واسطے ٹے سوال کیا تم ہانے ماں مسلمان آیا جو امتی آیا پر پیارا مدینے وارا یہودی وڈا بہتان تراشن، مدینے جا یہودی وڈا بہتان تراشن جے کڈے نا خبر پئی جی منجی تو مسلمان تھی ہوا تو یا رسول اللہ ہو پسو پیش کندا مسلمان نہ تھیندا تانجے کرے منجے مسلمان